thu thang akim zoin Samson Paul P General Headquarters in Tuni Sun Madak som lekhatin Angels Place Bongmala SSPP Foundation Day asom gugle kwave nale Samson Award home khyang na ne uhi hei hun zat na ahile upa vi vong zathang member standing committee in thum na hong khya in len zapau samte president SSPP General Headquarters in Vaido na thu genin nangmon sang lethil General Secretary SSPP General Headquarters apa report ngai khyang na omhi program hun sungin Pastor T. Tunson, local pastor, Bethel EBC Makain, SSPP Anapia Salpa Mi Kwate Son na hun satinoma, Zigo Thian Siam Secretary, SASC Makain, SSPP member Siam Sin Nalama, Lo Chin na ananga tung tuante kya nga Siam Sin Award pia kyang na omhi. Sun nung da khata panin, tule tununga Siam Sin Paul Pin hi dia hoi asakte chit hupi zangin holim na oma, hay hun zan na Tilian Chin Pao, Vice President Internal, SSPP General Headquarters in Makaihi. Thutut ki nga adanin, SSPP General Headquarters in Siam Sin Tihan thon na dingle, Siam Sin nalamalo chin na tungtuan nga ti pa toy na dingin, kumtingin Siam Sin Award home ki gewa, tu kumin leng Siam Sin nalamalo chin na nga tungtuan, mi som thumleli kya nga, Siam Sin Award home kya tinom non hi. Siam Sin Award sangte hi ule, YPA General Headquarters in a sponsor, YPA General Headquarters Award, Class 10 MIL Paitia Mark Musang Ben, H. Siam Min Lun, son of H. Tangchin Hopin Sanga, PTC General Headquarters in a sponsor, PTC General Headquarters Award, Class 12 MIL Paitia Mark Musang Ben, Miss Nyang Thian Vung, daughter of Zamson Tung Lutin Sanghi. Paukan Mungui Tele Asung Kwaten a sponsoru, Let Tangzamang Guite, IPS Award, Class 12 Commerce Mark Musang Ben, Miss Lee Linyang Thian Ngai Ton Sing, daughter of S. Gaulam Ton Sing in Sanga, Pun Nung Hokaile, Asung Kwanten a sponsoru, Pamsa Mang Zapao Swante Award, Class 12 Arts Amang Musang Pen, Nun Biaglian Kulai, son of Ke Thang Lunin, Sanga, Pihat Holingle, Asung Kwanten a sponsoru, Let How Hopao Guite Memorial Award, Class 10 Mathematics Amang Musang Pen, Miss Zen Hoi Muan, daughter of Let Ti Ken Pao. Lily Vung Biag Lun, daughter of Ke Zam Chin Thangle, Joshua Thang Biag Lal Ngai Te, son of S. Phung Kam Ten Sangwahi. Tuabana, Mi Patuam Ngai, Mi Mal Tuam Tuamina sponsor, SSPP General Headquarters Meritorious Award Sang Te Hi Ule, Nagpur University Nwaya, Bachelor of Engineering, Computer Technology Exam 2015 na, 8th position hi nala, Tilal Dinglian, son of Let T. Zamung, Manipur University Nwaya BSW Exam 2015 na, 3rd position hi nala, Lamba Somwalnam, son of Thang Khan Lam, Nehunwaya BA Philosophia 8th position hi nala, M. Pao Muan Sang, son of Ginzapao, MU Nwaya BA Philosophia 2nd position hi nala, H. Jinlal Muan, son of H. Tuam Noon, Nagaland University Nwaya BA Sociology 3rd position apang, Swan Muan Lian Ton Sing, son of Khamzagaw Ton Sing, MU Nwaya BA Sociology 4th position apang, Joel Valte, son of V. Pum Hogin, MU Nwaya BA Sociology 9th position apang, P. Pao Khan Lun, son of Thian Khan Thang, MU Nwaya BA Pol Science 4th position apang, Jing Nun Hoi, daughter of Tual Pum, Nehun Nwaya BA Geography 1st position apang, Man Sang Hol, daughter of S. Vong Zalam, Nehun Nwaya BSc Botany 8th position apang, N. Govani Thang Biaglun, son of Francis Thang Minlian, Nehun Nwaya BSc Environmental Science 9th position apang, Vung Ho Nem, daughter of N. Thang Khan Siam, Anna University BSc EEE first class with distinction azo, T. Kam Zamang, son of T. Lal Kham, MU Nwaya BA Pol Science 3rd position apang, Jing Thian Siam, daughter of M. Vum Hao, MU Nwaya MA Education 2nd position apang, Z. Ching Hoi Kim, daughter of G. Thang Lun, MU Nwaya MA Education 3rd position apang, Niang Boy Paite, daughter of T. Thang Kam Lian, MU Nwaya MA Geography 10th position apang, Vung Lian Moy, daughter of T. Vung Khan Swan, MU Nwaya MA History 2nd position apang, Niang Ne Kim, daughter of Let L. Lian Thang, MU Nwaya M. 10th position apang, Som Biak Hoi, daughter of Thang Boy, Madras University Nwaya MSW MPSW distinction azo, Zam Ngai Lun, daughter of Song Khan Thang Nawlagle, TISS Mumbai Nwaya MPhil Social Work 1st Division azo, Thang Lian Mung Ton Sing, son of T. Kam Khan Pao Hiu Hi,
ตัวบ้านมีสกีอิน Honors Award สังว่าอามาวเตฮิอุเล The National Florence Nightingale Award 2015 sang tu Mrs. Vungzanem Valte Daughter of Let Chingmang Valte Khamchin Tunglut Music Associate in Charts Music son of Tijin Zatun Miss Hauzo Kim Master of Fisheries Sciences Daughter of Gin Thang Le Tunglut Khammin Thang Executive Officer MAHUD son of Ti Gin Zapau Hiwa Tol ngalawa salpha te luang hoi taka enkai Joseph Khoptong Muante son of Thian Gin Khoptong Thang Zamwan Hanglwa son of Pau Chen Haule Pau Son Lian Khoptong son of Ke Thang Zaka Phi Uhi India Gamsung Pumpia polio na sukbe na dia India government in kumtenga polio eradication program ane upai to pi zelin Hongtung ding January ni somle sagi sang ni le somle guk pathian ni in India Gamsung Pumpia naw pang kum ngan wai lamte polio dal na dam doi don sakna intensified pulse polio immunization first round omdinga heading to kisayin Churachandpur district leng naktaka kisakholin district task force immunization in mi pi theiding in thuswa bol hi thuswa kin atak lat danin January ni somle sagi sangni le somle guk jing kaldak sagi apan Churachandpur district pumpi muntuam tuama polio booth zali som thumlenga hon khya ka omen nawpang kumngan wailam te polio dal na dam doi don sakhidinga January ni somle gyal le ni somle kwa in house to house visit nei hiding hin taklang hi hei to kisayin nule patien mani omna venga polio booth nai pena mani tate polio dal na dam doi ana don sakcha dingin district task force immunization in nget na bola khochi vengchia thunei tu ten le mani khwale venga polio booth omle omlo ana en kai ding in nget na bola bangyam kitak sapna omle akin lama thi sangal ding in nget na bol hi to bana zengdal na dam doi don sak tu dia sia om asa worker nurse medical staff le adang dang tien mani booth chat hoi taka en kaya nawpang kum ngan wailam tengin hei dam doi adon chat the na dingwa panla dingin thei sakhi District AIDS Prevention and Control Unit Dapsu Churachandpurin April akipan December sang nile somnanga sunga ding report swa hiain hiai khakwa sungin HIV positive za som thumu khya ka om hin tak lang hi report in atak lat danin April sang nile somlenga pan December sang nile somlenga sungin general client female sex worker sang khaja thum som nile gyal le injecting drug user sang khajani som gyale khattelin HIV test mi sang li le som gyale li oma waya HIV positive za le somleni female sex worker khale injecting drug user thum mu khya kinoma mi za le thum ten ART center registration bol ngalin mi som thum le gyatin ART dam doi ne pan ngalu hi to bana hiai khakwa sung ma in naw pai mi sang li le zani som ni le nga te se san te senoma naw pai HIV ve mi som le gyan mu khya ka omin amau tingin ART center registration bol ngalwa mi som le li in ta te lo son lo na ding dam doi ne hin report in tak lang hi to bangkala to April sang ni le som le nga apan December sang ni le som le nga sung ma in HIV positive naw nei mi som thum le gyat oma wai te la ka naw ngeng ni sin naw ngek som thum le guk dam ta ken piang khya naw ngek som thum le guk ten nuwa pan HIV ve ding ven na dam doi nek sakenom nga lo hi report dung zoyin to April sang ni le som le nga pan December sang ni le som le nga sungin lam ka khopi sunga HIV ki test mi sang gyal zathum le kwa omen HIV positive za som thum mo khya khya mi za som ni le khadin ART center registration bolin mi som nga le ni in ART dam doi ne lu hi report in tak lang hi mi phatwam ngai mi mal le pol tuam tuama pan salpha ti galna le pan pi na sumje pio khuta lu jom to zelin tu ni leng mi mal ni le pol pi khata pan galna sumhun khop lu non hi bungwala om upa tun khan songin salpha te zanga agalin monglen phaya om se pawin zakhatin gala turamar welfare association ten sangli in salpha te hong galwa tunia je pio khuta galna sumlo teng avekin sangli le zaguk phazo hi lamka khopi sunga school naw pangti puwa tai kwal Churachandpur district school vehicle association in thuswa bolin to kum sunga school naw pangti gari tuan man khang sak lo dingwa hi dan tak langu hi thutut ki nga danin association member ten tuni son madak somle khatin chengkon panga association office a hi thu to ki sai gen khomna nein kha khata dia school naw pangti gari tuan man jagu khidia sangni le somle ni koma thupung na alak sau pai to pin tu sang ni le somle guk kumin leng school naw pangti gari tuan man khan sakhilo ding in thupo kwa
tua bana association a registration bol lo tien school naw pang ponon loading in thei sakna bolwa nule patien leng association a registration bol lo te garia mani ta te tuang sak loading in na bol hi registration bol lo a school naw pang pwa oma banghiam boy na atwa ule ama mo akipuak dingu hin tak lang hi Economic Times in Zanjeka Corporate Excellence Award apiang nawa Hindustan Unilever Limited Company te Company of the Year 2015 husaku hin muan hwai ta kapan thu ki sahi hei award pia khyak na ahile Mumbai khopi sunga hotel min thangma ma Taj Mahal Hotel a pia khya kaum hia Hindustan Unilever Limited CEO Sanjeev Mehta in hei Corporate Excellence Award kichi Finance Minister Arun Jaitley apan sanga Wai huna Sanjeev in again na Hindustan Unilever Limited in award sangu India gamsunga mi pi tam takin Hindustan Unilever amwan na ako iziakwa mutheyu hin gen hi Wailowin Unilever Global CEO Paul Palmanin February ni khat sang ni lesom na gukchiangin Unilever headquarter London apan hong pain Delhi khopia India Prime Minister le Finance Minister Delhi ki mu pi na leng nei ding chi thu ki zahi India Unilever ading apoy mo pen tilaka khata hile Hindustan Unilever hiya tuni tanin Unilever in gamza khata munpi brands tuam ne in nasem lel hi ICDS Lamka project in Churachandpur block hwam sunga Anganwadi center tuam mading supplementary nutrition zanapan ICDS official town at home hiain tuni leng sun zomwa tuni ala khalauten jingchang in leng lak the lai ding hi Tutut kinga adanin tulelin Churachandpur block hwam sunga Anganwadi center za som gyale khatomin tuni tanin worker tamzuten hai supplementary nutrition lahin tawa Anganwadi worker le helper ten tunung sol lowin amao center hwam sung chiata nawpang omte kyanga hom khinon dingu hi center khat kyanga dal kezili kangta kezili le akim chana kezi thum sathau liter thum aying half kg antang kezi som nga le chi kezi ni pya kinomwa ahwan dingdan ki pya dungzoya Anganwadi worker le helper ten huana nawpang ti kyanga hom khedingin DPO ICDS in thei sakna bol hi